Reverend Elzet Zogloma Athidona Sangkat Zakua Somriat Le Paliamio Puzogloma Thidon Kha akan share Pastor Rau Puilu Tukani Synod Revival Workers Masaber Workers kan Timothy Lakan Coordinator kan Lati Maite Masaberani Athidon ta electric biak ina anron zon lu ta ading thei to lo thuchungin thuan soi tira yang thunga soi kha velora kapumanzai hongam to lova ka cancer na sa to lutuka reilo te marphupia lamram khi ka thleng dona ka chandam tu chuan fan khopuya zo na min lo zo karinga zo lo tharau bo eng zat ngei ron thruai ka chandam tun min zo karing lo loma ka minga wangin khreom voi eng zat ngei tuar chu po min zo kalaring chuang lo ka chandam tu chuan Peter ne na zo na pa ngai bo heng zong zong ti a hian nangin ke min mangai zo kem tin min lo zo tanga chu ta ka chan na tur chu lalpa khovel zong ai poin ka mangai che katisen zung sam hian isu mangai che chu chu ka chan na turani Reverend Elzet Zogloma Khan Athidon trep to kan sarnat nai na taksa e chevek to din po ding theilova chair do chopa pulpita thuan soitir chan mari biak ina thu soi thumin aziak ka chiara chuta thu soi min ne tu tak chu zan laya na tak mai le she tak mai hian minon ti hara than he sa phat mai chuta chon kan thu chuak lol maya mang hi ang tak zeta chuti lai takero chon lali suwa cross lam ka han thira khata khan ka kal to asin alo ti ya ka bolo na turin chol alo banga a thing alo sa dim diam to chuta Isu Krista chuan min thamon le thi na tui takin kamu hi le thi ni ati tu na po hian kan sarawang po engwang po in thi don maila damina ni ka thi don ni ati aro pui ka ti em